awang na laibu moy lande napmai salam chai damnang taupe jam se hadoba channel ane hadoba ala video kaya pona yapu moy lande chai damnang tanyo laibu lan tumana singaya lakchine karong yu Juheiwan Ngaolan hakaya benang September 8 2023 ni parent district mebu ngawalwa ching mebu Benjamin Semin bu payong chai 26 wangpiang nawyade tuimiang lingpu chiang me mani halum ni parent district me ngobu nyuyonglan lan sebu protest ayong cha ngoyanggi protest me ombu zelangrong maiboi organization Nagaland president apiuna ihelang ibua hakibu tuimiang lingpu kadai chingmai linglak chine singangin phabude ane ngawmai ngawbude mapye phalak wongbong hayange chimadabu nyuyonglande sepsa bufai protest ngobu ngiyange mongmai bu Ngaolan idamyanggi Nagaland Ziliang People's Organization President KVPle ihalang kayo Benjamin lingbu tuimiang de pen laiwande yo ong wan bu sajai taulak chingne wangbu se yanggi GP Association Parent District President K Chailo kayo Society Lilime Sokolande ESA ngolak chingne paupu kada de wangbu sajai phalak chingne ana Christian Ayenja Christian Wanglam Jone singa ngolak wongbong se ibu Ngaolan jadamnang Hongnibu ang Changyang subdivision lam accident me aham kadani ma puchiang me Mon District Administration kaya clarification fayanggi tuman phe rongsan menla SDO Civil Mon Headquarter ana nodal officer kaya ibua sonari driver union mebu missing complainer 25 September 2023 ni tawyanggi hadoba missing complaint dang me police officer in charge woyang yambu me September 25 ni missing complaint me phabu kari ane kadani mango ang Changyang longjing ni ba me accident na myang taubu idamyanggi hadomang ni Mon District Civil Hospital de ya payang postmortem ya yanggi hakia simalampi wongponglan ling yang pheme 26 September 2023 ni mabu mangnia noksa karalande pongdambu deman phay nodal officer kaya clarification phayanggi haboi aham karalane ane mabu noksa karalane postmortem yaya be hangne mang phabu se iyang mopu me saadangwe Assam Juheiwan yemai bu moilane singnang hadoba chiang me Mon Deputy Commissioner Archit Kumar Warma kayo Juheiwan manmai sonari kaya kemhayongbu hingdango se ibu Ngaolan moilane singlak chine jadamnang Nagaland mong mengobu bumenoklan ane civil society organizations lane Nationwide Cleanliness Drive hanyo ni ngolak se ibude yemong buchingne 30 September 2023 10 AM hardwork ni ngolak se ibu Ngaolan jadamnang Principal Secretary Home Apijit Sinha kayo District Deputy Commissioners DC slane woyange jingphime ane chila town me hadoba jau sabunia ngolak chine ibu Ngaolano jadamnang Director General of Police DGP Rupin Sharma kaya mani halimni Nagaland Police Headquarter ku himame made in Nagaland se ibu app or application launch na mengyanggi hadoba application na Nagaland Society lilime trucks habu tik oklak chingne ane ku alaye kangin saibu tik oklak chingne launch na mengbu app changonang hadoba eba tumane yoyoy mobile ma install na menglak hayange trucks hapu yaubu ane trucks hayange tuimiang lingbu ngima ane chaima police station da yetai ngobe hadoba app madange Ngaolan son oklak changonang hakiamu ku alaye kangin saibu ane alau Juheiwan amyang haugama hadoba app madange police station da Ngaolan pha oklak application changonang haboi moilane kandingbu phai chonlak chingna idamnang hadoba app play store me yetaulak nang register ne myang hukama screen me pha ngobu website de dayang register ne myang oklak se ibu Ngaolano jadamnang Mekhalaya ane West Karbi Anglong Assam yikyang mebu labangap se minbu Mekhalaya chingme mop ngaya ngobu Ngaolan jadamnang aham kadalan ane Mekhalaya kadalane chahai jada naila ane ero kibu la phai kebyange mop pume Mekhalaya kada lem maya yang kisai inang hadoba mop hechopu ane te helabu laktam lakchine Assam Police kaya tear case kebyange
ane police force lan deploy na meng yang Juheiwan ti ke ngo bu Ngaolan chadam nang Manipur me tenyinga ni Juheiwan ane cham yang daibu moila ane chai ngonang bai mai thai community me bu student na hani tui bu chiang me protest ne myang bu public lan ane police force ni pa me mob nga yang public lan ma ya ngo bu moila ane chai ngoklak student na hani tui bu kadalan yamlak chine man tau be ngo bu mangni yamlak chine ane allow investigation ya lak chine hadau kesa Central Bureau of Investigation CBI team da phabu Ngaolan chadam nang CBI team Special Director Ajay Bhatnagar woyang mani Imphal da paibu Ngaolan laibu moilan da chai dam nang tanyi bu Ngaolan halan masonang laibu moilan da menyong phanang